Hello viewers, ngasi Cachar channel asida yamne special oiba guest ama puduna lachari handak ACS 62 rank ta pass tawgiba mingoina panjarabada N Ranabir Singha da khoi unaba lachari ado magi thonga di siga leijare mayam hujik changasi ekhoi hujik N Ranabir Singhi mayumda Singha di yojare hujik do monda first ta khoi question kara hangjingi mamangda dadabu congratulations to jadi ko ado dadagi ming amadi leifam adai di apopagi ming do amta haibiro ayaki ming Ningombam Ranabir Singha agi pabagi mingna Ningombam Lokeswor Singha aduga agi imagi mingna Ningombam ongbi marathon Devi agi apophamna Singerband Cachar Lakipur subdivision gi under da leiba aduga agi thada yamba ama leijai aduga agi inaw leijai ai handak APSC CCE 2022 gi exam asida rank 62 ACS oina phangpani ai shu mayam thakchari dadagi schooling haidi educational background gi maramda khatang mayam da thambiram ai schooling se surely Rasmani English school da class 10 bo tamai aduga loiraga ai higher secondary Swadeshi Academy Guwahati da tojarai aduga ai graduation level sin ai RJ Vidyapeeth College bachelor's degree in English ta ai thori adu loiraga ai asigi exam se preparation tawpani adu asena ai third attempt dadagi schooling gi makhaina ko ada ACS pass tawpagi sigi journey se asigi matang da su khitang thambiram samna haibada aigi BA loiraga kai tawni ana khangdaba tungda future se aina aigi coach banking da try torami banking gi coaching ai try torami duga angka jama jaw je ai yamna ngamdagi aina kokta puwa ngamdaba duna aina atopa kai exam thaba jai haina jang pada sigi civil service exam se aigi wanadi amna chapta exam oira na khanba ina di aise ping ade su khara reading se pamba history odi geography odi different subjects in se ayam thawai jaw odi asigi exam se ga asigi syllabus se jaw bani na aina dum asigi exam se ai di oina phadana tailor made oira na hai tare hoi hoi ana ai tau changna attempt ahum changna try tor pani aduda aina chahi taruk se graduation loiraga unemployed oina lerk pasiga ai pabung amasung imana aise dan satina sacrifice tawdana support tawrei haibadi nupa haibase e chama laladi unemployed oina phamna leibase mayamna jengda nuaite adu ai ima amasung ai pabung sina financial sacrifice mental sacrifice physical sacrifice tawdana aibu support tawdana ngasi aina mai pakpa ngamuse ai credit puna ai ima amasung ai pabung da ai pijaningi adu isorsu ai achoba credit ai jam lucky na isa sabu jam lucky na khanjai kono haibadi asigi exam se kek tawu sathina lui adu ai jamna lucky ora na khanjai adu sigi no siga aina asam sarkar se jamna tha cheningi kono haibadi khanbagi process se jamna transparency se oire efficiency se jamna improve oire hai dwana corruption se jam sathina dikthare hodi almost zero haiba jare adugi merit based siga gi meti machas tek khalak pasiga transparency ga merit ka se kyan sathina important oge habada se jam achoba example ne ai samak corruption jawdana ase gi exam se aina pass to bang se ai isan sabu jamna pride moment ne khanje di keno habadi hojikan da atop state ta khoi gi notice ki atop state ta ming mena panjara lege adubu corruption se jamna thina hai hoy adubu asam government di pura transparency se accountability phadana thamaga asi exam se conduct tawbani di achoba example amana next exam ki form se thore next prelim examination se march ki date 17 dani hana asigi exam se chahi khudingi regular oina tawramba exam matte chahi ani ahum changna tawramba exam ni adubu handakti chahi khudingi regular oire asigi wase ai asam government gi tharachaningi dadagi kano study sigi ko pung kaya like pa ba kamaina kari manage chawba ko time se aduga coaching lawi bra adugi matang su kitang thambi ai sama coaching loraga handak se pass ho jawani ai SPM IS Academy Guwahati siga ai coaching logi ai chahi ama changna coaching toraga si exam se ai crack to ngami bani ado coaching lo jabasu mi ma pass to jane coaching loraga ta pass to ni haina hard and fast rule se leite an khanje ai di aduga study se consistently paba dakar tai ketang time management su dakar tai ai ketang sacrifice su dakar tai ai friend circle se ai mi yam tinade ai yamna sacrifice tawre friendship se sacrifice tawre
mentally sacrifice tawraga asigi exam siga ai all in tawjabani ado asigi sacrifice ni exam satina daga tai keno habadi reward se jamna thumbani na nang kitang wabadi daga tai na isana kanjai yam phazaba wafam ni dadagi wafam Thank se you. smaina e dadagi smaina oingba natraga smaina aim tawba prepare tawba ko students natraga youngster myam su leina ko asige siga dadana message natra advice suggestion oina ne kari kari thamni aina hiring body if you can do coaching ang financially no the capacity jawar body coaching to view sahi amachang na coaching to view aduga atopa thabakta mind se thadoga asiga focus to view aina habadi thabak to na pass to do ya de haina hard and fast rule leite adubu asigi exam siga focus to raga di success to jakata ketang thuna phangane ana isana kanjai ai sama kayum distraction jawdana asigi exam siga ai pura focus oina tharakpani adu thabak to su kaide atopa like pa su kaide aduga step lagoda basina ina di hajare coaching logo ya di coaching lobiu aduga ngamdragana hojikandi loina internet na phone da loina jauna ramina pdf file loina daga online da free loina material myam phangmani kai like pani kai like paro asisu net to loina myam leire ado isana dum yumda phamdana paraga note sema ga chu asig exam se crack to ba yabagi capacity puna makte leje ko asana khanjai nadi asig exam se pass to na gi damakta di hard and fast एकदम रूल अमतंग ओइना लेते है इसना खंजै मोंग मोंगी मखल मखल मीना सु असि एग्जाम से क्रैक तोबगी कैपेसिटी जे लेबा अदो तुंगदा थाबा पामीबा मी सिंग से हरावबगी चांस मैम ले कइनो हाइदि आसाम गवर्नमेंट ना चै गुदिंग असि एग्जाम से कंडक्ट तौदोरे अदुगा अते एग्जाम सु ट्राई तौबियु ग्रेड 3 लेरी एसआई एग्जाम लेरी एग्जाम मत थारबा यादे कोनमक ट्राई तौबियु आई साम ग्रेड 3 अप्लाई तौगी कनो हाइबदी आई सु असि एग्जाम से फांकनी फंगो हाना गारंटी से लेते अदुना आइना फमदना लेबे यादे कैपेसिटी जावदी नंगना लाइक पाबगी शक्ति जावदी एग्जांपल नोक थाबियु हमना लेबी गनु ट्राई तौबियु कइनो हाबदी असिगे एग्जाम से हम साथीना अखोइदा चांस मा पीबनेबा अखोइ से बीए पास होइगेरा आईआईटी ग्रेजुएट होइगेरा अथवा एमबीबीएस होइगेरा इट डजंट माना जिंग देबा नंसे कइनो हैना नंसे काइदगी लाकना चांस फजना पी पनमक्ते पी अदो थाबियु असिगे एग्जाम से जम फजबा चांस नि सामक जामा तो एग्जांपल होइना फमना लेजरी असि ना हाजनिंग बदी सी एग्जाम से थाबगी दमक्ता को क्वालिफिकेशन लेदना असि से करी करी कमाई कमाई तौबा अदु सोमतंग थंबो सिविल सर्विस एग्जाम से मोइना हंगी से जस्ट इफ यू आर ए बीए और मतलब दिल्ली लेवल तने हंगी से बीएससी बीए आईआईटी ग्रेजुएट एमबीबीएस मोइ पनक थाबा जाय तो दिल्ली लेवल से नि मोइगी मिनिमम क्वालिफिकेशन होय सिगे सब्जेक्ट करी करा लौबा अदु सब्जेक्ट से लोइना सुनबा जावरे कइनो हाइदि जामना अलुबा एग्जाम निना जामना इंपोर्टेंट होबा पोस्ट की दंगता खानमनिना सब्जेक्ट सिदा पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी साइंस एंड टेक पुनमक एवरीथिंग अंडर द सन समना हायरबदा अदो लाइक तंग कन्ना पाबगी दी दरकार ताय अदु अबसु कछु अनोबा पन मते पादोइसे अखोइना पिंगाइदगी क्लास 10 क्लास 12 पो पारक पुनमक से कॉन्साइज होइना पाबा दरकार ताय अदुगा खतंगसु क्यूरियस होबा दरकार ताय ना खली केनो आइदि आइना मेंस था मतम दा आइगी आउटसाइड आइना लर्निंग से आइना खमदा लर्निंग इज अ प्रोसेस ने पुनमक से आइना आइगी जर्नी से आइसिगा लोय खंजदे आइगी जर्नी वाली आई मथंग आई से अफबा सिविल सर्वेंट अम होइना आई मयांग के सेबा तौबगी आई पाम्बई आई से आई ट्राई तौजगा ना खंजै एवरीथिंग इज अ जर्नी अदुना लर्निंग से बु मयाम लर्निंग से प्रोसेस अदो लर्निंग से मयाम ना एप्रिशिएट तौबियु पुनमक लर्न तौगदबनी असेना आई एग्जाम दा आइबु एग्जाम थातिना हेल्प तौरै आइना आंसर इबदा सपोज मोइना टूरिज्म के मतम दा हांक मतम दा आइना उबा जस्ट लाइक द इबा मतबा आइना अतोब तोब जगह दगी पारक पलगा इबा आई चाउगी अदुना आइगी मेंस दा आइगी मार्कम फजेना आई थाजै एग्जाम से असे पास तौरबे मतुंदा हजिति वला से एसीएस आद ओइरे को ओइबगी मतुंदा दागी प्लानिंग को करी करी थबक पाइखतनिंगबा अदुगी करी खनबगदी लेबर अखोइ से पॉलिसी फॉर्मुलेशन दी अखोइ रोल से जामली अखोइ दी जस्ट कमा हाइसिगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एट द ग्रासरूट लेवल असिगने बा अखोइना वर्क तौरे से अखोइना जेंग से मतलब स्कीम से फजना ग्रासरूट फजना थोकप्रा मयाम द पोट से फंगब्रा फंगद्रा दुइदी आइना जामना कना हाजनिंग बदी अखोइ आइना आइगी खुंदा उबा इशू सिंग से
ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯔꯅꯀꯨꯂꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒꯩꯗꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦꯀꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥꯁꯤꯅ ꯃꯁꯨꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ खर वाना हौरई हौरगसु इचासे कदादे सोहिदे हाइना ममा ओइबगा मपा ओइबगना अखोइना माना तौनिबा थबकता अखोइ थिंगक्ते अदुगा हुजुजी हौरइबा अगांसिंगसु मा अपाना मचाबु नुसिबिउ हाइना आई वाखनि थमजगे मरमदि मचाना ओक्तरे फत्रे हाइदना अखोगी मचाबु जामना आइदि टर्चर तौबिबा हाइतारेको फुचैबिबा ngambiba tobidaba mapu karamba आइदि माना पामजबा करम लम्बी चकतेगे हाइबदो आइदि मावंदा अदुगुंबदुगा खर जेंझलगा मावंदा थगत मावंदा खोइगी मपुनिंगदा याम सिंपेथी ओइदबा मसी आइना पामजै असी हारगा आई बुजरगे मथंग असी ममादम लाक्चगे को ममाना सुमाइना ममागी चासे सुमाइना ACS फावपसिदा को ममागी वखलोंदा न थमोइदा करी फावबिबदो खितंग थंबियो अहमदा ऐसे हानाम का इंट्रोड्यूस तो जाओ होय होय ममा इंट्रोड्यूस करियो हुजी पुदी ACS रनबिगी ममानी हाना सुमिना खंगना दु आय ममिना से ऐसे खंग पंते आइदि हाउस अमा ओइना जबरिना ऐसिना गलादिगे हरो फंदो तंग हाइजगे ऐसे अखोगी बसकांदिगी चंद्रपुर हाबा खुंगंगी दिगे निंगोनी आइबु पोपई पादे लेखिद्रबा कैसाम सी धनबाबु सिंहो कवि अदुगा एगी इमा अदुना कोनसम निंगोन कैसाम ongbi थंबालतबि देवी कवि ता आइगी इकुबोकी मिंगना लेखिदबा कामेश्वर सिंह कवि अदुगा इनेबुकी मिंग अदुना अंगोबी पोसमम निंगोन निंगोबम ongbi अंगोबी देवी कवि अइना माकी अनिसुबा ममौनी अइगी खोगी इकुबोकना लायसु यामना थावा यावी अइसु यामना लायसु थावा यावना हौजरई मतम अमददी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेबनिना अखोई लाइसे यामना हेना तमसे फंगजदे ngamjade मरमदी आई ग्रेजुएट नि अदुसु अमु मखा थाना तमजगदबदो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ओय हानदि लोमी की मचानिना अदुना आइना खल्ली आइगी इचा सिंगदी मोइनबु तमनिंगे हारबदी ngamiba makhai tandasano habase आइगी उलिंगनी अदुना आइना इचा सिंगसे फुल सपोर्ट पिरगा लायला सुसे मतिक चाना तमहलिनी फाइना कनागुमा ममा अमनदि नंग BA पास तौरे नंग ग्रेजुएट अमा ओइरे थबक तौरा हाइदना मोइदा प्रेशर पिबा जाविदना जो आइना दे हाइ नंगनबु तंगोनी हाइदि ममानबु हिंगना लेरबदी ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯦꯝꯗꯣ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗꯤ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯐꯨꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯅ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯒ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯆꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ मार्क्तना पालगा ममा पागी सपोर्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम ओइरो मथौ तारकपदा पैसादो लेत्रबदी माकी तोनी मथबदो तोबा ngamdrabadi adu sabung chate do ani makse combine na chapagi mathau tai aduna aina mayam na hajani mama haibase yamna mathau tai imung amada yamna sacrifice ki mathau tai se mama sini mama haibase ti khang bakamba mapa degi mama ne 80% helamuni hai aina khanjai exam tharaga ACS ama oirakpasiga haifam khangdana harauri kasulitaba aina ai isana asumagi exam se pass tartna maya mamangda lepsaba phangjarba ngasi aina maya mamangda wahai manga tara haiba phangjarbisu icha siki papardagini aina jamna harauje ngasi ACS and Ranabir Singh asiga mama papa ga unabasi yamna nungai jare aduga adadagi future life tasu ko amuk henna mai pak pa oibiu haina ina wish tawjari ko mayamgi through dagi su ko wish tawjari ata thagat chali thank you